پاش قندەکاری منی هێژا و برومەت ئیرۆ وانەیەمە شخواژ پرتوکە ڕەفی هەفتایە وانەیەمە بناوی چاند و سنج شارستانیە ئەمی دەرباسی بە بێ سەردەمێ بن ژیکە منداش دەما خۆزایی بە ئەمی لێ بەگەرە پێشیەدا ئەمکارم بێژن ئەم بێ وەکە هەموو ڕاستیên هەیبەری گوتێ سەر زمان ئەمکارم بێژن مرۆڤێ دەستپێکێ مرۆڤێ خۆزایی گەلکی تێکۆشینەکە مەزن کرد و گاوێن گەلێکی زەحمەت ئاوێتن حەتاکو ژیانە خوا خۆتێرکردن خوا زێدەکردن خوا پاراستن ژیانە خوا بدومداریێ کرد و دەمەکە درێژ هەزارێ ساڵا دەرباس بوو حەتاکو ئەف ژیانە زەحمەتشی دەرباس بوو ئەمکارن ئەم بێ کەنگی ئەف دەماها پێشکەتنە vê dema hat pêşketina hişmendiyê bû. Dema got pêşketina hişmendiyê çê bû cem wa nêzîkî xwezayê bûn, xweza xistine bin xizmeta xwe de. Ev dema ha êdî gavê mestir û afrîner derbas kirin. Emîn ha îna em ê dema ku ev pêşketinê mezin çê bûn em jê re dibêjin şoreşa newlotîkê yan jî şoreşa çandiniyê û avakirina gundewarî ye. Divir de neştecihî çêbû, divir de civaka wa pêş dikeve û xweştir dibe. Ji ber hişmendiya wa xurt dibe. Êdî dibe hêz ji wara, êdî derdora xwe nas dikin, nêzîkî her tiştî dibin û her tiştî jî dixine bin xizmeta xwe de. Em karin divê xalayeken de em bê têkoşîna mirov ji bo domdariya jiyana xwe çi kirin, xwe zêdekirin, xwe parastin û xwe têrkirin û gava ev tişt çê bûn, hişmendiya wa zêdetir dibû û bê hişmendiyê gavê herî mezin li pêş xistin. Em divir de dikevina serdema yan jî şoreşa newlotîkê bi rêveberiya jinê bû. Ev rêveberiya ha gelekî rêveberîke pîroz bû, rêveberîka weke hev bû, azatî hebû, romet hebû, karê xwe bi hev re dikirin, alîkarî hebû, çînayîtiyeke pîroz divê serdemê de hebû. Lê piştî wê em karin em bêjin em bê ev keda ha jinê hate dizîn. Çawa ev gelo em bêjin çawa ev keda ha jinê hate dizîn emîn ha êne ser ziman. Em bê duwê civakê de civaka wexta jin rêveber bû hin zilamê pîr ji civakê hatine qewtandin bi karek netkirin nikarî bûn temenê xwe mezin bûn êdî wa çi anî ser mesela çi anî hişê xwe ku em çawa hatine qewtandin ji vê civakê çawa em yani em hatine cemdandin çi kirin va zilamê hay qurnaz derdora ciwana bi hewandin li xwe û xwestin ku bi rengekî hişê we biguherin ji rêvebertiya jinê. Di wî çaxî de ev zilamê ha ev ciwanê ha ji rê vebirin û roj bi roj keda jinê jê dizîn û ew êdî bûne ser we. Ev dem di kengî de bû dema somera de bû. Di dema somera de em karin bêjin demeke rêvebertiya zilam derkete serwer bû, rêveberiya rahîbên şamana derket, civak xistine qat, civak xistine çînayîtî, ev civaka ha êdî ji rêgezên civakî dûr xistin. Ev rêgezên civakî yê ku bingeha civaka xwezayî hata avakirin, wa rahîban, ciwanê wê û karê wê û azatiya gotê de hemê ji civakê dûr xist. Ev rêgezên exlaqî yan jî rêgezên sincî ji civakê dûr dikeve û hêdî hêdî vê civaka ha bin destî xwe dikê serdestiya rahîbên somera di wê demê de derdikeve. Em karin em bêjin em bê di dema somera çînayîtî çêbû ew çînayîtiya ha çawa bû me gotewe civak xistine qat, civak xistine weke xwe xistine xudan qiral ya jî xwe xistine rahîb êku çi tiştê heyî di civakê de ew bi rêve bibe ew rêveberiya ha bi çi li ser civakê pêk danî bi destê leşkera ew ciwanê ha ji xwe xistine leşker, ji xwe xistine kola êdî bi wê bi wa leşkerê ha bi wa ciwanê ha çi ku xwestibana birêk û pêk diriya va leşkeriya va yanî diriya va ciwana va pêk danîn di civakê de. Di wê çaxê de civak xerab bû ew civaka ha hata hilweşandin ew civaka ha êdî bû çi bû
وەکە ئەس ژوەربێژم بوو بەرژەوەندیە کەسایەتی یانی ئەو جڤاکە هاتە دوورخستن جڤاکە خۆزایی دوورخستن ژوەک هەویە ژ ئالیکاریە ژ ئازاتیە ژنداییکێ جڤاکە ژنداییکێ ئەv ڕێبەبەریە ها دبێ دەما بوو شارستانی هاتنە ئاواکردن ئەو دەما یەکەم لەسەر دەستی سۆمەرە هاتە ئاواکردن ئەمکارن ئەم بێ سۆمەر هەفکۆمبوونا چاندا ئەرێن و سەمیتیکە و دە ئەنجاما چاندا سەمیتیکێدا شخوا سەمیتیک سۆمەر سەروەر دبە و جڤاکە ڕاهیبان پێش دکەوێ سۆمەر ئەمکارن بێ 3000 ساڵ و نیڤ هەیە 4000 ساڵ دەرکەتنا بەری زاینێ دەرکەتنە سەر دکا دیرۆکێ و ئەمکارن ئەم بێ ji emrê dirêjbûna mirovahiyê de şaristani em karin em bê di do ji sedî tenê girtiye. Niha em ê îne mirov duê demê de kesê ku herî efrîner duê demê de kiya gelo em karin vê pirsê bikin mirovê herî efrîner duê demê de mirov bû. Mirov em karin bêjin her tişt xiste min destê xwe de xweza xiste min destê xwe de heta baz lamê qurnaz civaka yan jî rêveberiya jinê û keda jinê dizî xiste ser navê xwe de ev hêza ku zilam tê de ev hemiş ku derê hatiye em karin bêjin zilam di dema xwezayî de wexta nêçîr dikir wexta xapandin dikir çûnê çîrê ez bêjim fîlbazî çê dikir heta ev lawirê han nêçîr dikirin hêza dilê wî çêbû dilê wî biqewet bû di ji wê demê de em karin bêjin em bê hişmendiya zilam kete tundiyê de kete aviyê tundiyê de ne weke niha meselan jin bi çi tênasîn jin bi hêzbûna hestê xwe tênasîn lê li vir zilam ev ji nêçîrê ev tundiya ha bir rojane xwîn didît rojane kuştin dikir ev hêza ha ji wê demê ev fîlbaziya ha ji wê demê bir û civak û keda jinê hate xapandin û keda wê dizî xiste ser navê xwe. Em bê niha karin bêjin em bê di vê şaristaniyê de şaristaniya Somera de gelek bajarê mezin jî hatine avakirin weke Eridom û weka Ork û weka Or ev qa bajarê ku Somera dana da mezrandin û hatine avakirin. Em karin bêjin em bê dewlemendîk hebû dewlemendîka çi belav bû di vê demê de em bê bi hezarê zimana hate belav kirin û çi cihek çi herêmek ku bi hezarê zimana tê de hebin ev dewleta ha dewlemend dibê ev dewleta ha bi nav û deng dibê weke dibê jî weke dibê wêneyeke fûseyhûsa jêr tê gotin ji ber ku her reng tê de heye her zimanekî cuda her zarayevên cuda tê de di vê dewletê de hebe dewlemendiyekê dê vê dewletê. Em di vir de karin em bêjin em bê di dema ku desthiladarî çînayîtî Somera derxista ser wê erdê desthiladarî çêbû. Ev pergala desthiladarî û dewletê çi di civaka xwe de belav kir çi hebû di wê civakê de gelo piştî ku ev pergala hekete bin destê ji bin destê jinê derket kete bin destê zilam de bû dema bavik salarî. Di vê qonaxê de çi hebû? Em karin bê di qonaxa bavik salariyê de çi belav bû civakê em karin bê wêrandin em karin bê çînayîtî em karin bê mafî em karin bê stimkarî em karin bê dadwerî nebû em karin bê kole derketin ev kesî hay got xizmeta watkirin kole bûn ev kesî hay ku nikarî bûn beramberî wara bin kole bûn wêrandin qedexekirina zimana dibêjin hata pişaftin heftê û du ziman di vê demê de hatine pişaftin hew zimanê xwe tenê xistine fermî bêmafiyeke gelekî mezin li ser xelkê çê dikirin li ser milet çê dikirin çawa ew cihê wa diguhertin bi darê zorê yanî tundiyeke gelekî mezin li ser civakê hate kirin bi destê va stemkara bi destê va desthiladar û dewletê. Di vê demê de em karin em bê civak jî keta pêvajoya sê qonaxa de ev her sê qona karin bên ser ziman ji were em karin bê qonaxa kole û koledariyê kesê li xwe dinerî got ku kesekî ez hakimim ez insanekî rêveberim ez divê
کۆلا دەبن دەستێ مدا بشغڵن یعنی کۆلا ژمرە کارێن بکەن کۆلا ژمرە چ ئەس بخوازم ئەو دەبن خزمەتێ دەبن ئەف قوناغەک ئەمکە وەرمە قوناغا دووە قوناغا بەگتی و غولامتی قوناغا بەگتی و غولامتی ئەف قوناغ چاوا بوو ئەمکارن ئەم بێ وەکە یا بعربیشر تێگوتن ئقطاعی و کوردیشی ئەمکارن بێ فودان دەبێ دەمێ دەچ بوو ئەف دەم کەسێکی ئەم بێژن ئەزئەزی دەرکەت و مولکیەت دەرکەت ئەف مولکیەتاها کەسێک بوو بێ گوند دگرتن شخۆتە نێرە و ئەو کەسی های غولام شخۆرە دگرتن دوی عەردەی ها دەبشغڵی و بێ قوتا ڕۆژا خۆتەنێ یعنی تێ وەکە ئەس بێژم بێ ئەف دەراوین زیدە بدی وا نەبوو بەس ئەنو ڕۆژان ناخوا دەبار دەکردن خواردناخوا و بە خواردنەخوا تەن ئەبژ سەردەمژی لە دیرۆکێدا دەرباس بووە ئەم هاوەرن بێ قوناغا سیەمین قوناغا کاپیتالیزمیدا یا سەرمایەداری و کارکەریە دەبێت بێ قوناغیدا چی بوو ئەمکارن بێژن بێ قوناغیدا پیشەسازی دەرکەتنە هۆلێ یعنی وەکە کارگەهێ مەزن دەرکەتن مولکیەتە کەسایەتێکی تەنی بوو ئەف کارگەهێ ها چ تێدە شغلی ئەف خەڵکی های بەلەنگاسی دە شغلین ئێشە پرزەتی دە شغلین دیسە نەت دراب دانەوە دیسە نەت یعنی وەکە بێ پێشبەری کەداوە و تعبەوە تشتێک نەدەستاندن سێرە بشخۆرە دەبرن حتارە بە ددانە بە کارگەرە ئەف قوناغ ژی بداوی دبێ و ئەم دکەڤنە ئێدی دەما نوژەنیێدا ئەمنها لەڤر کارن وەکە بێ ئەم بێنە بەرامبەری هەر پەرگالە ژنداییکێ چاوا بوو و پەرگالە و بابک سالاری یانژی زلام تێدا بۆ رێڤەبەر و خواخستە خودان یانژی خواخستە دەولەت یانژی خواخستە درێڤەبەریە جوواکێدا ئەمکارن وەکە بێ ئەم قابلی هەبدوو مەیزێنن بێ چێ دبردە چێ بێ دەماک و ژنداییک بوو جوواکە برێڤە دبر چ تێدا هەبوو وەک هەوی جوواکایدا هەبوو جوواکەکە خۆزایی بوو جوواکەکە گەلێکی برومەت و ئازاد ژیان دەکرد وەختا بوو جوواکە راهیبان چینایەتی کەدا وێ جوواکێدا ئەو چینایەتی وەکە مەگوتەوە جوواکت خستە قات و خوا قرال خۆدا ددیت یاد دووە جوواکە ژندایەکێدا ئالیکاری هەبوو جوواکە بابک ساراریەدا و یا راهیباندا توندی هەبوو تجاری وەک هەوی نەبوو ئەف توندیە ها برەنگێکی دارێ زۆرەی لەسەر با کەسی ها هات خستنە کۆلەش خۆرە و دارێ زۆرەی رێبەبەریە خۆ لەسەرەوە دەکرد یا سیا ئەمکارن بێ پاربەکردن هەر تشتی دەبێ دەما ژنداییکێدا هەر تشتی پاربەکری بوو مولکیەت نەبوو ئەزئی نەبوو بەرهەمێن گۆژ عەردێت هات گۆش چد هات ئەف بەرهەمێن ها پاربەتکردن جوواکێدا لێ رێبەبەریە زلامدا جوداهیەکە پڕ مەزن چێ بوو جوداهی ئێدی ئەزئی چێ بوو مولکیەتا تایبەتی چێ بوو یعنی ئەف تشتی ها ژمتە نێرە ئەف بەرهەمین ها زیدە ژمرەنە ئەف بەرهەمێژ عەردەی تێ یانژی جەتێ یاش گەنم تێ یاش با بەرهەمێن چاندنیە هەمیش خۆرە دەبرن ئەمکارن ئەم بێ هەستکردن دەما ژنداییکێدا هەستکردن پڕ بوو گەلێکی ڕۆلەکە مەزن لەیست بە هەستکردنی ئەف قاتش دەکرد لێ دەما زلامدا زیکرەشی هەبوو حەسوودی دەرکەت تەمایی دەرکەت ئەف تشتی ها جوواک جی خراپ دەکرد ئەمکارن ئەم بێ دەما ژنداییکێدا ئازادی هەبوو دەما بابک سەلاریەدا ستمکاری هەبوو زڵمەکە گرتی مەزن لەسەر جوواکی هاتە کرد ئەم یا شەشا ئەم بێژن ئەم بێ پشتگرتن هەبوو پشتگرتیە هەر کرد وێ وا کەساد وێ جوواکێدا یەک دەست بوو تشتێک پرسگرێکێک وارچە وانە یەک دەستی چارەسەر دەکردن پشتا هەردوو دەگرتن هەر تشت الجەموە ئالیکاری بوو وەکەوی بوو خۆشی دەرباس بوو بەدەوبوون دەرباس بوو ئەمکارنژی بێژن بێباوەری دوێ دەمێدا باوەری هەبوو بژنێ چ تشتێ سوودگرتن ژێ دەدیتن باوەری پێ هەبوو تشتێ بۆ پیرۆز دەدیتن یعنی وەکە بێ پێ شاد بوون پێ گەلێکی خۆپێ دەدیتن باوەریەکە منژی دیرۆکی دەژیش خوا ئەم گەلە ئەم نای نەژمارتن تشتی بۆ دەبا ژنداییکێدا پێ باوەڕ بوون و شخۆرەت خستنە تشتێکی پیرۆز ئەم بێ وندابوونە ئۆل و باوەریە
پیش مقابلی وی وندابونا اول و باوریه تشتی گوات خواست بیردوزیا وات خواست تشتی وات خواست بلافت کرن جواکی تشتی گو جواک ریگز سنجی ین جواکی خراب دکرن و ونداد کرن اب دما بابک سالاری دم امکارن ان به دما جندایی که ده یکبونه که خورد هبو یکبونه که خورد هبو هیزت چیکر اب هیزه ها کاری ون خپی هر تشتی بکر کاری ون خپی پارزین کاری ون خپی پیش بخین کاری ون هر تشتی به یکبونه چی بکن لی دما بابک سالاری ده جدابونه چی بو جدابونه از هندی جن و میر ایدی جب جدا کرن کاری زلام جب جدا و ای جنی جب جدا کرن گوت نجنی گوته پیروزی ته گرکه تشکی نه کی بجیشتی بلکی دانی دالی وکی دی هر تشت جستاندن و نه او چاوا چه رول دانی دا چه جنته خوشیت هوانا جخوراش قرال خدانا را دبرن وقت به وزیر خورد برن لشکری خوی مزن را دبرن و ای دیجی جنی دیجی قسنا کوله امکارن ام به ملکیت و ملکیت نبود دما جندایی که ده لی دما بابک سالاریه ده بری ازلام برجواندی خوی کسایت سرول یعنی کسی کی کو هر تشتش خوره تمایی هبو ازازی هبو افکسی ها تشتش خوره دبرن و غیری خوا دمیزاندن وکا کسی کوله دبی افکسی های کوله جی همه دبن خزمتا وادبی ما چما افتشتيها هردو ما مقابلي هاد قسطن جبو خاطري ونزانبن جداهي ادنا برا دما جنداي كي ريبه بريد كر ودما كو اسلام ريبه بريد كر ام نابجن انه دما سومرا ودما راهبان دا شهرستاني هري مزن هاتنا آوا کرن لي جباك هاتا وندا کرن وهاتا هلوشاندن چاندو سنجي ويدمي ياكو بهزار سالا جني هاتا دا آوا کرن ودا دا مزراندن دما بابک سالاریه ده هاتا وندا کرن و نرخین جواکی دور خستن وانا ام بداوی دبی حوالی می بس امی درباسی پرسین خواندنی بکر و امی وا چاره سر همی پرسا چاره سر کن خوندکاری میهجا پرسیما شخوایی مجارا چاند و سنج شهرستانیه ده پرسا یکمین جورد بیجی شهرستانی و دولت جکو دست بکریه برسبا وی پرسی امکارم بیجن ام بی جدا ما سومرا و دست بکریه 3000 حتی 4000 سال بری زاینی درکتیه شهرستانی درکتیه سر بکادی رو پرسا دوا بکاری بنگهین ین دستلاداران و دولتی چوب انها اجور بیجم کاری و یعنی و یک برفرح کی گلکی نویسی لی امکارم ام بی شرو پفچون بو امکارن به استمکارین بو امکارن به ویران کرن بو امکارن به قدخ کرنا زمانه بو امکارن به تالاندن بو امکارن به بدار زوری کس جهوی خانیوی عردوی دگوهرتنا جهتی دی بدار زوری مجور بود استمکاری هبو ویراندن هبو امکارن فقط شتا لیجی زیدتن لی بکرتاسی اجور بیج پرساسی یمین والاهینا و گوتن یگونجاب امی لواداگر والاهی لجیر بگوتن یگونجاو داگر یا یکمین سومر هفکومبونا چاندا والاهی چاندا آریانا او والاهی عدی چاندا سمیتیکا با امکارن بیجن لسر روین ارده زندین اف زندی والاهیه هری آفرینر کو جه یکبونا اف جی والاهیه تیکلیا را بکریه یعنی مروف هری جواکا بکری جه تیکلیه نابرا هر تشتیده بکریه و تیکلیا را بکریه مروفا مجور بو مروف به تیکلیا خواه به مروف رده به خوزای رده به هر تشتی اف مروف بکریه جه هر تیکلیه هو ده جواکا ویده و ده خوزای ده لبر پرسیما جیب داوید بون پرسیما سیتانی بون و حسان بون از هیوی مون جهابنا وكبي انجامتي جبي واني وجبي برسي كوما چاره سر کرن هر ون شادو بختوار